angibingelele. Ngithangibonga kakhulu kumeya akaNongoma ukuthi amakushaye ikhwele kuzwakala umntwana usevelile umshopho ngaka umgaba ngempela avela sukumele phezulu sengathi benganda kabaholi abazofana nomnumzana uZondo umeya wethu umeya ozokhomba ukuthi uzolalela ezwe abantu bakhalaza ngani ngoba kade wasa indlu yomntwanisha kodwa umeya kade khona akazangeze ukuzobona umntwana sithemba ukuthi uZondo uzokwenza kwehlukile futhi sikhona zobe simsekela sibambisane naye senze ukuthi igama lenkatha liqonde kube kuhle konke okwenziwa enkatha simisele nje sobambisana ningesabi bantu bakaNongoma sikhona zokwenza umehluko empilweni zenu. Ngithokoze kakhulu nengane yesilo ethi yazonikela ngempahla zokwembatha nezokugqoka. Ngithi sibonga kakhulu negrosa abeze nayo benomthiyane sathi ngahlala kukuhle njalo kungagcini la kumntwana wonke umuntu omayinenkinga esukumele phezulu. Siyathokoza.